umugore ntakambare imyambaro y'abagabo. umugore ntakambare Bibiliya we. I love you Bibiliya. Soma data aho tangira. Umutwe w'ijambo uravuga ngo amategeko anyuranye. Amategeko anyuranye. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugore Bibiliya y'ikirundi yo narayisonye zivuga ngo umugore ngo ntakambare impuzu y'umugabo. Turashize. Bishop we uko ibintu byarahishwe ariko bibaye muri Bibiliya. No ngo gwireka zavuga. Buri muntu wese ugure Bibiliya usome iryo jambo. Nimutihana namwe muzoba kabandi. Nutihana ngo uhindukire ushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe bikomeye ngo ubwo abantu batazoba bagishaka ngo inyigisho nyakuri. Bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo. Ngo nimubabwire ukuri ngo bazofuka amatwi ngo be kumva. Nimutihana decision imwe, nimutihana hakika ya Mungu uberevera ubende utunge ukene rendezvous ni kuzimu uzosha. Twongeye gushima Imana ko duhakandagiye hano handi Imana ntihabwe icubahiro. Tubasezeyo finale iteka ryose finale zigora. Finale zigora igakenera nyine izindi ngufu. Uyu munsi wari nka finale wo gusoza igiterane cyacu cyahereye kuva kuwa gatanu kikaba kirangiye no munsi. Mbere ya byose dushimye Imana yadushoboje kuva kuwa gatanu kugeza no munsi. Imana ihabwe icubahiro kuko muri iyi minsi yatambutse hari benshi bapfuye ariko tw'Imana yatwongereye iminsi yo kubaho. Turashimira itorero ry'Isoko Ibohora duhereye ku mushumba kuri bishop na madame. Imana ibaheze umugisha. Mwagize neza kudutiza ikibanza ndetse akarusho mukemera no kuza mukabana natwe kuko hari igihe mwari kuduha ngo dukore igiterane ariko ntimusi, ariko kuba mwaraje Imana ibaheze umugisha. Vice representa na madame we nta nubwo nari mbasi ariko narabamenye kandi numva muri abakozi b'Imana. Imana ibaheze umugisha. Wakoze ikintu ciza ku cyumweru nanga umugabo w'ubushishi. Singira menshi ariko umuntu yantakiye nyafite hakika ya Mungu se zambura n'amahoro. Rero Imana ikwiteho n'urugo na madamu n'imodoka n'akazi. Yes, kuko byose ni imitungo yawe. Jean Paul mumukomere Paul amashi. Paul niwe wabaye inzira yo kugira ngo bino bibi. Niwe Mwuka Wera yongorere arahaguruka abishisha ku buyobozi. Bishop nawe ahita byemera nta kuvuga ngo bandi kugwandika mumukomera amashi. Abandi bazahita batangira ngo reka ngo kamati kanisi zobzigaho. Warakoze kuko ibingibi byari bikenewe. Imana iguheze umugisha Paul na madamu n'abana. Imana ibagirire neza. Pasiteri Jean Paul ku cyumweru yayoboye neza. Imana iguheze umugisha. Pasiteri mugenzi we nawe niwe wamuvuga ngo Dawudi ntakabure hano nguriye. Nawe Imana iguheze umugisha. Mwarakoze cyane. Na pasiteri wari wagiye mu butumwa ku Imana yarakugaruye amahoro ihabwe icubahiro. N'abandi bose Pasiteri Ndamiye yanyandikiye arambwira ati igihe nsoreza akazi ndacaho. Imana iguheze umugisha
kandi kwiteho nawe mu yindi muri no weekend izafite igiterane Imana izabagirire neza. Nishimiye abavandimwe Kamusore, Imana iguheza umugisha. Bizoza nkuko babivuze titugiye kumwamamaza ntituriye MTN ari kwaza ijambo y'Imana. Zomuheza gatuti bisho. Ni umukozi w'Imana uzi ijambo ry'Imana. Evangeliste Ruboneka iwe muramuzi, turamwegereje nawe Imana imuheza umugisha. Bavandimwe bose bagiye baza bamutawara Eric, banapore wa Makuta, Munga wa bariki mpaka Mushangaye. Imana ibagirire neza kubera kuko mwatubereye. Ndabasezeyeho musome ijambo ry'Imana. Yelesore byoshikera yaegerera tuze muwe mukulamba muma ngingo yamuwe no rukundo kukurukundo ruri mu marebe ibyaha ingo yabyoshi mulangwe n'urukundo kurukundo ruri mu marebe ibyaha ihelezo byoshikera yaegerera ai tuze mukulamba mu mahuno ingo yabyoshi mubeno urukundo kurukundo ruri mu marebe. Paulo yigeze kubwira Timoteyo, aramubwira ngo kubana kwacu ni kwiza ngo ariko gutandukana ni kubi. Nibwo ari kwa mwandiki kwandika aramubwira ngo nza ngukumbura ngakumbura n'amarira yawe. Iyo ngukumbuye Timoteyo biza bigeza mu rwego rwo kurenza umubiri wawe, bikageza ubwo ntangira kwifuza imishori yawe kagukumbura. Ese ko muzodukumbura nyabo, mureke kuvugisha ibintu byino. Nza ngukumbura Timote kugeza nkareka imyenda yawe, nkareka nuko ari amasana azagendiriya kuruturuka kuri nyirakuru Yesu kinjira kuri nyina Yonike, bigakubitiriya Timote Paulo akazashaka kuba nka nyirarume. Ati izo ntacyo nza mbitwaraho, atari ko nza nkumbura nkageza ubwo amarira zamuri Imana icyubahiro. haleluya Niko rukundo mwende tataramaze kutubwira. Ukaza ukumbura gwiyereka ukaruhuga kumbura karaga telefone kanje gato mfite. Kubera gusa urukundo wawe uniyumva. None nanje ko ndabona nko gutandukana. Ko biraje nko kugorana. Twagiriye ibihe byiza hano. Bitari by'uburyarya twagize ibihe byiza. Ndamubonya rambuye amaboko aje guhobera umugeni wawe kandi ijwi rye rinkubugeza usoma inseko ye. Ndamubonya rambuye amaboko aje guhobera umugeni kandi ijwi rye rinkubugeza usoma yo nikuzuanichaye Yesu usanga naye ukizituta kizawe, Yesu usanga naye ukizituta maramaje, Yesu uzaga naye mwene tatawe Yesu uzaga naye ukizituye ndakuzawe. dore Umunezero muri bibyi wakijijwe we, dore umunezero mukristu gusenga we, dore umunezero mwene tatawe dore umunezero Siyoni kumana. Rendez-vous nuko ibi byose Imana yo mu ijuru tuzobanira umunezero nyuma yo gutandukana. Rubona soma muri bibiri ijambo ry'Imana papa, bagutize abafite bibiri ijambo ry'Imana ariyo dusomamo nimara
dusezerane. Turakumbuye yewe turakumbuye cya gihugu cy'amatanki turagikumbuye we. Bwana asifiwe. No sinzi abanteye ko ndumva nk'ishavu. We kandi ko mbabwiye ukuri. we amarira naza urire Kibazo ntazi. Ngira amarira make bishoka. Mperuka kurira kugira iyo cyama gufura imico mperuka. Umunsi bambwira ko cyane narikingiranye mu cumba numva ko amarira ashoka. Papa umzara yarapfuye sinara gusa nari nkiri muto nari kumbwira. Ariko umunsi n'umunsi mfatu nararize zari saa 4 za nijoro ndarira neza saa 11 za mu gitondo ziraba. Ariko onda amasa n'uwumva mfite nk'ikintu hano ku mutima simenye uko kimeze, ariko kadusezerane muri rino jambo. Bwana asifiwe. haleluya. Kandi igitangazaga ko ndagira ukiye ko ntamva muri Kigali ndacari hano ariko ntumenye abantu ukanozezerane ejo yambona kuri moto ngo ndore tuza ndacari hano. Nikore press o kwanga kuncumbikira mutuze. Bwana asifiwe. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, mu bitabo bigize bitanu bya Mose, baza bavuga ngo ivugurura amategeko. Igice ni cya 22 umurongo wa 5. Mumbabarire aya magambo ni y'umutima wampase muko ari yo mbasezerano. Ivugurura amategeko, gutegeka kwa kabiri. Bibiliya zimwe niko zivuga. 22 umurongo wa 5. Kwaheri ndugu tumerudi nyumbani we. Ngaho gira wa. Turakaririmba nyuma tubasezera. ivugurura amategeko 22 umurongo wa 5. umugore ntakambare imyambaro y'abagabo. Umugore ntakambare Bibiliya we. I love you Bibiliya. Soma data aho tangira. Umutwe w'ijambo uravuga ngo amategeko anyuranye. Amategeko anyuranye. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugore Bibiliya y'Ikirundi yo n'abisonyi zivuga ngo umugore ngo ntakambare impuzu y'umugabo. Turashize. Bijofuwe uko ibintu byarahishwe ariko biba muri Bibiri. No ngo gwireka zavuga. Buri muntu wese ugure Bibiri usome iryo jambo. Tumerudi nyumbani tukiwa na furaha kubwa we. Hatutayasahau yote mlio tutendea. Vizuri ni upendo wa Mwokozi we. Turatashi. Soma. Subiramo ngukoze sisoje. Kusumenye ko utahutarura imyenda ugira itari yawe. Ari bindi. Bibiliya we. Betelehemu wageni wamejaa
Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejawe. Hata leo watu bado wamejaza wageni mioyoni mwao. Wageni hao ni zambi. Ndugu, nazo zambi gani zinaposababisha Yesu akose nafasi? Usomee usurangize. Fungua moyo wako, umuruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, utapata amani. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugabo nawe ntakambare iy'abagore. Umugabo nawe ni ishano, ni igitangaza. Wari wahura n'umugabo ufite iribaye? Titwohunga. Ayayega bazaguna uvuga ngo tuvuga ngo bitanditse. Soma Bibiliya usenge cyane kandi ushikame. Reka guhemuka, amasezerano ari mu nzira. Niko reka turiveho batankubita. Soma Luka. Aragasigaye tindira. Karangize nanone kiba kiba. Naho. Taho gukubita turi kumwe. Tawe Bishop we muzongere mu ntumi ngaho. Kuko bene ibyo ari ikizira kuhoraho Imana yanyu. Imana yacu ni ikizira kikazirizwa. Kumana panaga noneho no kuba. Kuma. N'abagabo kwambara abagore. Nawubira kabaza numvega. Tan. Ni ikizira kuwite. Uzamburi uzoma ni finale. Muhagazanga n'ubunda batarumvishe guhera wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Ntambwe zacu uzikomereza. Bana sifiwe. Igitabo iri jambo rivuga ngo gutegeka kwa kabiri. Iki ni igitabo kimwe mu bitabo bitanu Mose yanditse. Ngo impamvu bacise ngo nugutegeka kwa kabiri, bamaze guhunguka ngo bashitsi yo bari bavuye. Imana ngo irongera iramubwira ngo birashoboka kuko hari bamwe mwasanze mu nzira, hakaba n'abandi bavukiye mu nzira batazi iki amategeko, none wongera ubasubirire niki amategeko. Abariyo mpamvu bazanye rino jambo rivuga ngo gutegeka, nukuvuga ngo Imana yari yongeye gutegeka irya kangahe? Irya kabiri. Mwumvishije? Topic murayumvishije. Ni itegeko imara kabiri. Imana rero irababwira ngo umugabo ntakambarane n'umugore, n'umugore nawe ntakambarane n'umugabo. Ndababwira amategeko
mbabwira impamvu uzosoma igitabo icyo nkundira Bibiliya ntakizihisha. Kubwira igihe abagore b'Abanyisiraheli bari bemerewe kwambara ipataro, ariko aba bacu bazamaye kubitamo mu gitondo guhera uzabibabwiraho ubutaha. Igihe itegeko ry'umukobwa w'Umunyisiraheli cyangwa umugore yambaye ipataro zahitaga bikubwira ngo uyu nguyu bimeze gutya. Muvuge ngo Bibiliya Bibiliya ivuga ngo umugore cyangwa umukobwa w'Umunyisiraheli yambaraga ipataro ari uko ngo yegereje iminsi y'imihango. Setu ngo iyo yabonaga umugore wese yambaye ipataro, umuhungu cyangwa yahitaga amenya kuko umugore ari muki. Siguyere kubivuze ni n'aba bahungu bari kuja kwandika ibitarizo. Mwebwe mwumve uzamwandika ibyo Bibiliya yavuze kandi uja kuvuga ibintu reka mbanze mbabwire bumve. Pastor Mudaheranwa nabonye yarabikoze neza, ntaje igihe nikigera nzobihagarika. Ngo gwereka arabivuze byose no bivuga byose ngasigaranike. Ugomba kwandika ijambo umuntu yavuze, c'est tout. Sigaye uyakareba neza hari ibintu kwa mukora ibintu tubabonye kabijya za Frank hano si haleluya natanze, ariko nabonye yanditse kuri titre ngo ubuhanuzi bwa ari ubuhanuzi navuze kuri Frank. Kameraga namwe muzosha kuko gaho mwamugiye kumbeshera ubwo buhanuzi Frank nabutegereza akabubura bakamfata mu makosa kandi ntakosa nakoze. Jigwara urukumbuzi nari munezerewe dutura tuvugana umunsi ku munsi, numva gusa nkumbuye kuko nobonera ibirori byiwe hano, ariko nta buhanuzi navuze. Ariko usome kuri YouTube niko bandise ngo kandi umuntu uzokora gutyo ngo ni ikintu Imana yanga ngo urunuka. Usome Bibiliya yera yo niko ivuga ngo ni ikintu Imana ngo yanga urunuka. Turatasha Injili Luka 13:3 niyo tugiye gusorezaho nitumara tubyina gakunga ko gusezera iparuwase y'Isoko Ibohora, tuyinyanyagizemo ibyiza by'Imana. Turebe ko shopu cagi aduhagurukije umwanya mwiza cagi umwanya mwiza okunyaga abamedi n'abaperesi. Soma baba Luka 13:3. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo rwose, ahubwo ndababwira ko namwe nimutihana hakika ya Mungu mwese muzashira kabo. Mwese namwe muzonora kabo. Ubwami bw'Imana burakomeye ngo ntabwo ari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana ni iki? Ubw'imbaraga n'imirimo. Nimutihana namwe muzoba nk'abandi. Nutihana ngo uhindukire ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe bikomeye ngo ubwo abantu batazoba bagishaka ngo inyigisho nyakuri, bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo, ngo nimubabwire ukuri ngo bazopfuka amatwi ngo be kumva. Nimutihana decision imwe, nimutihana hakika ya Mungu, ube revera, ube nde, utunge, ukene, rendezvous ni kuzimu uzosha. Imana izombaza ikindi
kuko birambwira ngo ubonye ishyano wowe uhagarara imbere y'abantu tuvuga icyo umwuka yateganije ugashaka kwigimbira kugira ngo unezeze babandi ngo we urarimbutse ubonye ishyano. narabibabwiye wa munsi narababwiye ngo Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe nta hantu Yesu yigeze avuga ngo bamukomere amashyi. nta na hamwe yageze avuga ni kumwe kwa Pawulo yageze avuga bakarara bamuhiga. kubera iki? kubera kuko yavugaga rimwe ibidahuye n'ibizira ryabo rigize gute rishaka. Nico kituruhije nico kitugoye bishop nuko benshi bashaka ko tuvuga ibihwanye n'irari ryabo. tuvuga ibihwanye n'irari ryanyu tubasetse tubashimishe tubagire gute rendez-vous nutihana nguhindukire gose utegereza umuriro. tegereza umuriro mwijuru ko baratwitegura ni kuzimu nabo barashashanye ko baritegura babo. niko bimeze umuriro kuraka ikiguruguru cyabaye biteguye abakiririye fu nutihana ngo uhindukire usange Yesu Kristo ngumwami n'umukiza uzobona ikizo kubaho. Dasoje Bwana sifiwe. Tugire guca yewe. Haleluya. Bwana sifiwe. Nijyo jambo mbasezeramo mwihana ubwami bw'Imana buri hafi. Yohana ngo yari kwatunguka akababwira ngo nimwihane. Ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bw'iriki. Amatorero. Twabaye hano kuva kuwa gatanu kugeza kuri uyu munsi. Nukuri nta kindi cyatuzanye usibye kubabwira ngo mwihane muhindukire musange Kristo. Nta kindi. Ineza y'umuntu ni mutera gukundwa we ugira nasuka isangi ugiye we wagira nabi nayo kugaruka ukiriho we abanyamugisha n'abana n'Imana we batayirangikanya n'ibigirwa mana we abo bamazina yabo yaranzwe iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi we tiboya urifuriguye ngwihunge we uko nukuri kw'ijambo ry'Imana yanje akimana abadatunze ibigirwa mana muzamura Imana icubahiro. Timisa toke na libanda la zovena tangu lukarite iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi we tiboya urifuriguye ngwihunge hakika ya Mungu itatimiza. N'Imana tutaza twanura abakecuru mwe yemwe mwabavyeyi mwe yemwe bapapa mwe basore b'Imana twe dufite abana b'abakobwa bafite uburozi ibitinyuka atarazara nakabiri ngo atunze uburozi buzogeze ku muryango wawe imbere. Nimwihana ubwami bw'Imana buri hagufi. N'Imana itambarizwa mu gicumbi n'Imana paste sino yanura Isa Ibrahim Tere aramubwira ati dore sizi bigirwa mana hano imvura nizozigwa urebe Imana zacu niho izina kugira ngo twomoke kwibura naho zahereye ngo baratekereza mu mutima baravuga ngo ariko izi Imana papa yansigiye akambwira ngo imvura nigwa zanure izuba niriva nanike sambona ko none yatekereje ko ava ni imyumbati niki waripima wenyine aravuga ati reka pime kimwe ngikubite hasi nikitamanyagurika ndamenya ko ari Imana. Nta Imana yabirangiza aravuga ati wewe uri umugabo wewe uzokomokamo ibintu bikomeye tiwokorana ukoze operation naho gahunda ushamburizi yahereye afata kimwe baragisohora ngo akubite ukuboko kurarenguka ijosi rirarenguka ugutwiriya tera
kugira ngo yanabimenya akiriri. Abagabo babiri bazanye uburozi muri Israel, Tera n'umugabo witwa Manase. Nibo bari bashinzwe Dikota ramforo y'uburozi. Zosoma igitabo neza. Manase na Tera. Akiriri aravuga ati Dagoni yanjira hinami. Wa mwana akoze ibara. Ibrahim we tubirishwa n'umwana wawe Isaka, namenye neza yuko unkunda we. Hindukiza amaso urebe imfizi y'intama we, itagira se we ntigire na nyina we, iremwe nonaha we. Zamura Imana icyubahiro. Turatashe. Anasibusa Ibrahim we hangula ribanda rasoka hambanda nguwa mauza ngazima akini persto de base Ibrahim we Asia suri mudeteji atukuse iminota yanje irashize. Bisho tambuka ulubanda kugira ngo musinge na njala
Amamene bya ulabye. Tanula simeri bin. Bamina na wali mumino. Namene mwasubilwe na mwamwe. Wana isa ilo ya kwikolo.